mun sang atanga INP Mizo channel lo ngai thathin tu subscribers tele subscribe kherlo po a lo ngai thave hrim tu te inza in nithar chibai kan buk le cheu voin hi January ni som ni le panga ni lai ni hania tuntum chu international news le politics ral thuam lam tenen kan soi vele tonga thir tu te khan atop thlengin min lo ngai thak sak le theu don nia Finland le Sweden in NATO membership an la deal hlo thling lo tlat maya hei hi achan kanan soi ma support ange Nordic ram Sweden le Finland chuan sang hi som ni patni nikum me kha tang khan NATO membership an deal khania kan soi fo kha amaro chu voin thlengin an la deal chuak thei ta tlat lo mai achan lian berte zinga mi chu NATO member Turkey in Sweden hi athlop lo wang ani bermai NATO member ni turin NATO ram som thum ten an pom vekanga ya hetia Sweden kong Turkey in adal tak tlatawang hian Finland point atuar ta ne Finland foreign minister Pekka Haavisto chuan Finland in NATO membership adil na chu athara deal na pek le angai tur thu asoi Sweden nen arwala deal na an thelu kha Turkish President Tayyip Erdogan an anol tak tlatawangin Finland hian NATO zom adu tala ni chuan arwala ti nilovin arhan pa deal na athelu le angai tinani Finland foreign minister Haavisto chuan ti hian asoya Finland le Sweden himna ader thon emawangin NATO zom hi kan du berania Sweden in NATO membership ahmu thailo na chan hi kan bi chian apoimo a nakin hun tur thlenga thirin thutluk na kan siam ngai tunari hi chuan thutluk na han siam mai hi ala har deu mai thei ati Turkey chuan Nordic ram pani deal na hi June tha NATO summit lo om tura soi ho arem tia amaro chu Turkish sarkarin dan pona anol extremist group te Sweden in alo kuang ko ave chum hi chuan a hlo tling don chuang lo Sweden hian NATO membership adu wang hian Turkish president thil phu te hi ti hlo tlin sakatum ni na langa amaro chu Stockholm le Ankara indoor na hi ado dal tu antam ve hle January ni som ni pakhat po khan Sweden khopui Stockholm lama chuan Islam sakhole khabu Quran chu far right activist Rasmus Paludan chuan a hal tamaya Turkish President Tayyip Erdogan chu athin rim hle January ni som ni pani khan Sweden deal na athlop lo tur thu a soinon vele kherani Turkey hian Hungary hi alo thurul pui te poni mai theya voin thleng hian engma thom anla nei velo tlat mai NATO member ramdang ramsom ni le pariat te hi chuan an thlop thu an puang vek to ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan January ni som ni pali nimin khan Tayyip Erdogan chu Sweden deal na block lo turin angen Sweden rama Quran hala ni ta chu Stoltenberg chuan soyen mitinin zalen na kan neya ngai dan le du dan te hi kan soi chuak theya hei hi NATO member ram mi pui ro hlu berani khatiang Quran hal ang chi kha thilom zia kan en chuan adik lo hulhual bik lo ati Sweden sarkar chuan Rasmus Paludan thil ti kha andem tak zet thu antar lang te chuan indona kal zel lam chanchina lut ta ila Ukraine in tank adon thuai theinan NATO in ma ala chho zel January ni som ni pali nimin khan NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan NATO thopui ram te chu Ukraine ta na ral thuam lian le thazok pethuai thuai turin annorani Stoltenberg hian Berlin German Defense Minister thar Boris Pistorius nen chanchin bumi te ma thuan soya Boris Pistorius chuan an sarkarin thutluk na siam huna arang theyang bera Ukraine ta na ral thuam lian an pek tur thu asoi German Chancellor Olaf Scholz hian
norna atok na satalea German lai pui leopard chu Ukraine pethuai turin an phut na hle to a heti lai hian German Rurel Lai Party Social Democrat Party chuan Moscow ti thin ur an hlo ema wangin Ukraine hne na hian ral thuam lian tham deuh hi an la pengam ri chuang lo ani ber hi German laka base na sang tak nei tu chu Poland hian ni vele a Polish President Andrzej Duda le Prime Minister Mateusz Morawiecki te hian Berlin chu Leopard tank thon chuak vat turin an ngen Jens Stoltenberg chuan ral thuam lian le changkang te hi Ukraine ta na poimo hle thu soin arang theyang pera pe chuak turin member ramte angen non le hlomani Boris Pistorius chuan Germanin Ukraine tan ral thuama pek mai lo awang hian German ho hi in lungrual lo anga han ngai ngal mai ang chi le NATO atanga da han mai hi adik chuang lo ati Chancellor Olaf Scholz chuan ngai dan tam jok la ka tum le meka amaro chu Ukraine in dona in zel lu ero an hlau ve hle ni heti lai hian Germany Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Polanin Leopard 2 lai pui te hi Ukraine pedu ni chuan an kong kandal lovang ti na soi NATO Chief in South Korea le Japan atlo don kum sang ni som ni pani June thla a NATO summit a khan South Korean President Yoon Suk Yeol azutel veya ani hi South Korean leader NATO summit atel masaber ani United States le South Korea in zom na hi athal leya amaro chu South Korea hi NATO member ala ni chuang lova active partner angin ala omani June summit a South Korean President azutel khan boruak thara siam ni na lang tuna hian NATO Chief in South le Japan atlo dona NATO member an pungdon te poni mai thei January ni som ni pakwale ni som thum khian Jens Stoltenberg chuan South Korea atlo dona Foreign Minister Park Jin le Defense Minister Lee Jong-suk te amuanga official dang te po akom bokang tin South Korean think tank buat sai program po Seoul National Cemetery a man pui ve bokang South Korea hi NATO partner ani sa ve hrim to a in lai China siam tharan tum dana hian NATO member ni lo an tum ani mel viawani NATO Secretary General hian South Korea atlo rol hian Japan atlo ngal bokdona ni chunga chamang NATO huanga lut turin Sweden le Finland anin peak ta ni in US chona soi Turkish President Tayyip Erdogan an Sweden le Finland dîlna apom don lo thu a soi nu loka United States chuan NATO alliance zom turin Sweden le Finland anin peita ti apuang vele a kan soi tak ne na han ngai tu khan oi zok tur hi riat a harta viu mai thilom zia chiang tak mai chu NATO member ram som thum zinga hian Hungary chiar tel lovin Turkey chia hi ko mo bol om chunani tinani US State Department spokesperson Ned Price po in Stockholm khopuya kuran hal chungchang kha asoi ve thopoka mithen khatana le khabut hiam hlim han hal sak mai hi chu in za lo na ania dan lova thil ti hi aza om lo hrimani ati US thu chua hi Turkey thu soinen khan a in person hle maya NATO chunga hian ngai dan in an lo na om ti alang chiang ren Sweden sarkar hian Turkey du dana mahan lak hi hantum sate poni se Islam sakho du lo pol pro-Kurdish activist ten Sweden sarkar hi an khak verenga NATO zomnan Sweden hian Islam ram du dan azom turani lo ti ngai danan nei ve bur mayani United States hian Sweden le Finland te hi NATO zom mai tur angin January ni som ni le pathum khana soya US State Department thupuang tu Ned Price thu soi hi adik tura ngai phot mayang US hian Turkey du dan nolin Nordic ram ni hi lak lu atum ani ve mai thei boka tin soitak ang khan
South Korea le Japan ten an bel cha mai thei bok engpo ni se Turkey hi chu Russia lam thlop le zau thin S-400 po US in a phal lo chunga leilui ngam ngat khani ve a US hian Turkey ain Sweden le Finland hi adu zok po ni theya NATO hian Turkey thu le hla hi aza aviau arin ombik chuang lo S-500 leiturin Russia in India adu sak Russian media ta sinatarlan danin Russian force te chuan S-500 Prometei anti mai anti-aircraft missile system chu andong tran ta a production hi kumliam ta khan tran ni in rampona zor chua tur export varzonero chu a leidu an om huna tran thei tura ruwa man ani S-400 air defense system leito ten an air defense ti chaknan S-500 hi an leile ngei apoimo thu Russia chuan soya abikin India hi S-500 leitura Russia ina du sak ber ni in India ina leidu ani chuan boipui ngai engkim rang takati fel sak antiam bok S-400 hi asiam tu Russia baka China India Turkey le Belarus ten an mang meka heng ram te hian S-400 an kol nu hian indo na an lama chon mia lova arin tlak tak takangem tiero an man tak tak ma hi chuan soi thia ma har viau mai S-400 hi alo thato kani chuan sumtam taksenga S-500 han leile kher hi du thu sam ni ma se ram economy thlir rana chet apoimo hle do na wangin tu lova sum kho ral na ani ve thei bok kum sang ni som ni le pakhat Russian Deputy Prime Minister Yuri Borisov an India atlo tum khan S-500 leima saberene thei ti in India alo fak chiam to a India sarkar hian alei du thu Russia lo hril to te po anima na Russia soidanin S-500 hi S-400 thak tu anilova ati chak tu tur ani zok antia hetatang hian a market anangai tu hle ti alang vereng tin S-400 la nei lo ram ten S-500 chau hi an mang thei don lova apa ni athun zom tur ni soyani thil pakhat hanjep lokila Tata company in nano car launch khan Tata sales lam chuan customer te hipnan khovela car man tlomber cheapest car in the world tin an soya mase ratan Tata chuan kha tong kam kha Tata nano hlo tlin lo chana apu dai mai ratan Tata chuan mitin lei thei car ti emo car lei ol samber ti hriat ni jok se hral atlavia wang khovela car man tlom bera chuan kha mitam takin an du talova Tata nano lei kha an du lo ta jok tlatani ati chutiang deuh chuan Russia hian S-500 hi S-400 thak na tita se a lei to tele leitum mek ten an du lo pha nge inarin om a chan chu Russia in upgrade a siama piang mai hi lo lei zel angai dona ati chak tu tur anti hi chuan an kol sa te kha tangkai zo ka mang turin S-500 hi apoimo hle don tinania miril ru hi pantum hle ni covid vaccine po voi ni chiu na tur kha chu booster dose anan ti deuh khera adam doi ngai reng kha dose khatna ain chiu kan hre lo tlang puyani kha tuntuma tan chuan khati zong khan kanan du tok le photanga INP Mizo channel atang hian international news le politics chanchin thar kan soi thina tin kan channel lo ngai thathin tu ten channel hi a hluani anti ngei kan du awangin kan hriat na ti zau thei tur hriat zau na kanan jep phram zel boka INP Mizo channel hi mai lovin in lo ngai khazel don nia ngai thatu zong te in chunga kan lo me